Parlok sa sin pan ngap yang coba happy sa kana channel ka chonga. Kawin na kitolong kupor kaya tuba u Vladimir Putin ula yaro padula ai kuplay ya umoy taba Khamenei u balalong u supreme leader jongka Iran u batmai menta u kun jong u Ali Hosseini Khamenei u bala sya penyap hau ar praterik jong Februari ar cara ponriu haka cingya kun persya ya katma jongka US ka Israel. Daga pakermen ba umoy taba umpeten ya kam jong pau jong u pat untre ya laga kam ban penyesuk ya gibreu jongka Iran. Pat ukularu baka Russia kan ai ka cingkersan ke barat ba ya ka Iran. Kawai pat ka tolong kupor kaya tu ba uwei misail ula atak ya ka Yehud kanong ba jongka Israel. Pat uwei ubreu ula ya pat uwei pat ubreu ula mensau. Ka total lembar jongka cing yap ki breu ha Israel hadu umta kalakiu syaka kadwengun. Ukais tamar u Prime Minister jongka United Kingdom uong baga pertehi berogawei kakwa pansange ya kicing ya kan at pat ban penduna ya kicing ya kan at haga pertehi selonsar. U Emmanuel Macron u Presiden jongka France ulaong baga grup jongki new teligiri kan sepenon kam ban tengkai ya kaum penyang pat ban penon kam haga por ke bakerdu nambar ka jingkiu palat jongka dor penyang. U Macron uong ba kineki nyau teligiri kinsa ya kendu hakan kata yau ban ya syong ban perkat halor kanega jingkiu palat jongka dor penyang. Kanega grup jongki nyau teligiri ke bagi ong ka G7 countries ki kentub ya ka United States, United Kingdom, Canada, France, Germany, Italy, Japan.